lebyi vahaxi mahungu ya SABC ya xa twi kusuka estudio 12 Auckland Park eJoni. I could accept that that could have been a different tone, but it doesn't change anything in terms of the content of what I wanted to convey to the National Commissioner. Nsamo wa Palamende u twa leswaku President Ramaphosa u pfumelelanile na xiboho xa ku herisiwa ka xipano xa maphorisa xa PKTT. Vaakatiko va Kenya va lelana khale ka holobyenkulu Raila Amolo Odinga. Hina ntsako kuhlayhlanga ka mahungu ya Xitsonga ka SABC 2 kasi ya kumeka ni ka channel ya mahungu ya SABC lehaye eka vahaxi bya DTT. Riperini holobye maphorisa Senzo Mchunu loyi a nga nyikiwa leave yo hlawuleka hi president u byele ntshamo wa parliament leswaku a swi twisisa kahle leswaku a endla yini loko a tsala papila ro lerisa leswaku xipano xo lwa na ku dlawa ka van'watipolitiki xi herisiwa. Mchunu a nyika vumbhoni eka ntshamo wa parliament wo lavisisa swihehlo swa vukungundzwani no nghenela ka van'watipolitiki na swigevenga exiphoriseni xa tiko. U ri yena a nga tsala papila leriya hi yexe a ku na un'wana a nga n'wi pfuna hi marito. Mchunu u ri ndlela leyi papila yi nga tsariwa hi yona a yi fanerile tanihileswi xikongomelo a ku ri ku byela commissioner wa maphorisa hi ta xiboho xa yena xo herisa xipano xa PKTT. I could accept that that could have been a different tone, but it doesn't change anything in terms of the content of what I wanted to convey to the National Commissioner. Holobye Mchunu u vula leswaku endzhaku ka khoma nhlengeletano na swandla swa yena swimbirhi swa vaholobye va maphorisa u rhange a tlhontlha miehleketo ya yena a nga se tsala papila hi n'hweti ya N'wendzamhala lembe leri nga hundza. Papila a ku ro herisa xipano xa maphorisa lexi a xi lavisa ku dlayiwa ka van'watipolitiki. Mchunu u ri endzhaku ku ya ekaya ra yena eKwaZulu-Natal hi minkarhi ya makhisimusi u ve na nkarhi lowu nga enela ku hetisa papila ra yena. Commissioner wa maphorisa General Fani Masemula loyi a nga ya enkosini laha a ku ri ni Mchunu na Commissioner wa maphorisa eKwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi hi siku ra 28 n'hweti ya N'wendzamhala u kanetile ku u tiva xa n'wanchumu mayelana na papila. After the 28th, I got more time when I got home to complete what I was developing. After in those 2 or 3 days after resting and not going up and down. Mchunu u ri hi nkarhi lo a tsala papila miehleketo ya yena a yi phyophile. Holobye u ri nhloko ya swa vufambisi hofisini ya yena Cedric Nkabinde a nga nghenisanga xandla eka ku tsala papila. Mchunu u ri marito lama nga tirhisiwa eka papila a ma fanerile tanihi leswi xikongomelonkulu xa yena a ku ri ku byela commissioner wa maphorisa ku herisa PKTT ku nga xipano xa maphorisa xo lavisa ku dlayiwa ka van'watipolitiki. I don't want to leave any doubt in terms of who wrote the letter and why was the letter written. I therefore take full responsibility. Mchunu u ri u teke xiboho xo ka a nga teki xikombelo lexi nga endliwa hi Mkhwanazi xa leswaku va va na nhlengeletano. U ri a nga ta va xiphemu xa nhlengeletano lowu nga rhambiwa na Brown Mohotsi loyi a nga ri ki xirho xa maphorisa. I took a decision that I wouldn't call a meeting like this because I wouldn't know what do I call it. Mchunu u ri Nkabinde u n'wi byele ku papila ri fohlile naswona ri fike emavokweni ya Mkhwanazi. I heard it from him, chief of staff, that there was this letter leaked. So it says it leaked. Oh, okay. Then he says, hey, but minister, he's very angry. Mchunu u ta tlhelela eka ntshamo hi ra vumbirhi ku yisa emahlweni na vumbhoni. Taveni na vhengele ra swakudya ra n'wamabindzu kanakanisa Brown Mohotsi swi tlhele swi pfula exitanini xa Seweding eMahikeng leswimbirhi a swi pfariwile endzhaku ka minsecho ya maphorisa tolo tanihi xiphemu xo lavisisa Mohotsi. Mohotsi u un'wana wa lava nga ta ya nyika vumbhoni eka ntshamo wa khomixini ya Madlanga mayelana na vuxaka bya yena na holobye bya maphorisa loyi a nga le livini yo hlawuleka Senzo Mchunu. Khomixini ya Madlanga yi lavisa swihehlo swa vukungundzwani no nghenela ka van'watipolitiki na swigevenga exiphoriseni xa tiko.
Ku vile na musecho lowu a wu nga languteriwanga endhawini ya Brown Muhotsi na le ka mabindzu ya yena yo hlaya. SABC yi kume hungu ra leswaku Muhotsi u tlhela a va na mabindzu yambirhi eka ndhawu yin'we ya bindzu, lawa ku nga bindzu ra swakudya na ra byalwa. Ku vikiwa leswaku maphorisa va teke tifoni ta vatirhi va Muhotsi xikan'we na maphepha yan'wana. As where is, you know, Brown Muhotsi? We said yes, we know him. Where is he? And we said that we don't know where is he. Said okay. Then they asked some ladies here, you saw him? And said no, we didn't saw him. Then they went backside there because he's where he's doing his business. When they go there, they didn't find him even also that side. We are not that afraid because we didn't do anything wrong here. We just renting. They closed the business premises and they were standing door to door with rifles. So no one was supposed to go in. So what they did actually, they looked for whatever they were looking for inside the office. They knew where to go, and then unconfirmed information is that they seized or they took some gadgets belonging to the staff of Brown Muhotsi. They took some papers as well. Muhotsi u ri mpfuka ka musecho wa maphorisa u titwa anga hlayisekanga. I'm just worried that they are now bringing this with rifles, assault rifles, more than 20 police officers in ballet gloves. And my life now, I really do not believe really, I don't know if I should really meet with them. Why would you come from KZN having 20 rifles to look for a man like me, just to take my cell phones, gadgets and stuff like that? Hi le tlhelo vaaki a va tsakangi mhaka leyi nga humelela. Se se diragalang ha ke lemoga tota ile a form of antagonism from SABC. Not like it's somebody who is hiding or somebody who is a fugitive. Brown Muhotsi is around. Ku tlhela ku va na miehleketo ya leswaku maphorisa lava nga endla musecho endhawini ya Muhotsi va ta kumeka ekusuhi ku ringana masiku nyana. Muhotsi u ta nyika vumbhoni emahlweni ka khomixini ya madlanga ku nga ri khale. Maphorisa ya Gauteng va byeriwe ku tirhisa makungu ya ku tirha na ximo hi minkarhi ya makhisimusi lama taka ku hunguta mafu le magondzweni na vugevenga exifundzeninkulu. Holobyenkulu wa Gauteng Panyaza Lesufi u ri nhlayo ya mafu le magondzweni yi hunguteka exifundzeninkulu lembe leri nga hela, naswona Gauteng yi fanele ku khomisa xisweswo. Lesufi a vulavula ka ntirho wo simeka pfhumba ra vuhlayiseki hi minkarhi ya makhisimusi lama taka eTsakani evuxeni bya Joni. Maphorisa ya Gauteng va le Tsakani ekurhuleni ku ya tiyisa voko ra nawu tanihi leswi kongomaka eka makhisimusi. Muganga wa Tsakani wu lava vukona bya maphorisa no hatla va hlamula loko ku mangariwa vugevenga. Swirho swa muganga va hehla maphorisa hi koka milenge loko va foneriwa hi nkarhi wa vugevenga. Ukuthi babonakale emphakathini nanokuthi futhi imoto zibe available, because enye inkinga esihlangana nabo kuma communities esiba nayo ukuthi uyafona udinga usizo emaphoyiseni, amaphoyisa aze after 2 hours or 3 hours. Ngaleso sikhathi uthola ukuthi so senkingeni usulimele noma kwenze njalo. Dinga ushintsho emphakathini wethu, ubugebengu buphele, kuphephe nje noma uhambe emgaqweni ungasabi nje. Vatshami va ekurhuleni va komberiwa ku papalata ku dakwa va ri karhi va chayela. Meyara wa ekurhuleni Nkosi Ndiphile Qhakaza u ri nhlayo ya vanhu vo tala lava lovaka emagondzweni hikwalaho ko dakwa yi tlakukile. Hi ku ringeta ku lava ku hunguta nhlayo ya vanhu lava lovaka emagondzweni, Qhakaza u ri maphorisa ya masipala ekurhuleni va ta nyikiwa timovha to tala hi minkarhi ya makhisimusi. We therefore make the the solemn call to our residents: do not drink and drive, and let us all conduct ourselves responsibly during this period. Far too many lives are lost each year due to restless behavior. Maphorisa va ta tirha na xiyenge xa vunhlori ku lwisana na vugevenga bya ku roba timovha ta mali, ku xavisiwa ka swidzidziharisi na ku yiviwa ka timovha hi minkarhi ya makhisimusi. We will optimize the intelligence-led operation also for combating cash in transit heist, as we know for the fact that the province is also affected with that. Holobyenkulu wa Gauteng Panyaza Lesufi u tshembise ku hunguta nhlayo ya vanhu lava lovaka emagondzweni ya xifundzhankulu.
Xifundzankulu xi tama xi ri henhla hi vugevenga bya madzolonga, ku dlaya, ku phanga na ku yiviwa ka timovha. President Cyril Ramaphosa u kombile mavhengele ko hoxa voko ku tisa leswaku swakudya swi tshama swi ri kona laha tikweni. Murhangeri wa tiko a vulavula enhlengelentaneni ya Social Justice eUniversity ya Stellenbosch eCape Town. Nhlengeletano yi nghenile leswi dyondzeki, swirho swa mfumo na varhumiwa va matiko ya misava ku tisa vululami eka vaakatiko, swakudya na kurhula. Kenya rilelana na un'wana wa vanhu vo tiveka swinene eka tipolitiki ta tiko. Raila Odinga a tiveka hi xiave xa yena ni nkayivelo wa swakudya swi tama swa ha ri ntlhontlho lowukulu eka mamiliyoni ma Afrika-Dzonga. President u kombise magoza lama nga tekiwa hi mfumo ku tisa leswaku mavhengele ya swakudya ya byala vutihlamuleri leswi katsa ku hunguta swakudya leswi nga akeki miri hi ku tlakusa xibalo ka swakudya swo nyanganya. President u ri swipimelo swin'wana leswi nga vekiwa hi mfumo i ku herisa xibalo eka swakudya swa siku na siku swo fana na mugayo, xinkwa, masi, mihandzu na matsavu. U tlhela a ku pfhumba ra mfumo ro phakela swakudya eswikolweni ri fikelela ku tlula nkaye wa mamiliyoni wa vana va xikolo masiku hinkwawo. Last year, learners from quintile 1 to 3 schools accounted for 67% of the bachelor passes that we got in matric. Now these learners who now have the opportunity to go on to achieve their dreams will have had 12 full years of nutrition support at school through this program. And we have added on to this nutrition delivery and said it must be now 2 meals a day, breakfast and lunch. Because as children come to school in the morning, they invariably never have had breakfast at home. They must therefore get breakfast and lunch. Lava nga lulamisa nhlengeletano va ri vusweti ni mpfumaleko wa ku ringanana hi swin'wana swi vangaka ndlala laha tikweni. Va ri milawu ya tiko ni vumbiwa a swi le ku pfuneni ku herisa vusweti. Hunger is not an accident of history. It is due to human action and inaction. And it's not just a moral issue, it's a legal issue and a sustainability issue. And therefore to tackle it is not a matter for government, it's a matter for us all. Varhumiwa va twe hi ta ndlela leswi yenge hi ku hambana ka swona swi nga fanelangi ku tirha soxe. Va ri ku herisiwa ka ndlala ku lava ntirhisano wa swiyenge swo hambanahambana. Now, I was very pleased to hear that you've had retailers such as Woolworths coming here and possibly ShopRite and Checkers and all of them. These companies are very good distributors of our food, good retailers, and almost second to none when you look at the architecture of food distribution on our continent. However, they're making billions and billions of profits of money. And if we are talking about food prices, we want to call on them to look at the prices that they charge for food at the till. And we also want to call on them to look at the high margins that they charge. Ramaphosa u tlhela a sola swinene matshalatshala yo ringeta ku pfala mpfuneto wa swakudya hi nkarhi wa tinyimpi ematikweni ya misava. Ntshungu wa vayoveri va hlengeletane enkosini wa khale ka holobyenkulu wa Kenya Raila Odinga erivaleni ra Nyawu entsindza Nairobi. Odinga u love wa vunharhu a ri exibedhlele xa le India a ri na 80 wa malembe. Loko a vulavula enkosini, President wa Kenya William Ruto u hlamusele Odinga tanihi muakatiko loyi a rhandza tiko rakwe ra Kenya. Ruto u ri Odinga i van'wana lava nga aka xidemokirasi xa Kenya. Kenya rilelana na un'wana wa vanhu vo tiveka swinene eka tipolitiki ta tiko. Raila Odinga a tiveka hi xiave xa yena eka tlhelo ra mavandla yo kaneta, mintwanano ya ku avelana matimba ni matshalatshala lama hlanganeke yo rhurisa ku nga ntwanano endzhaku ka nhlawulo eKenya. One of the greatest lessons he taught us was this: in the noble task of statecraft
and nation building, there is room for all of us, competitors and collaborators, rivals and allies, bound together by one higher purpose, the greater good of our republic. Eka ndyangu wa yena lowu a wu ri nkarhi wa gome swinene loko vayoweri va rila nuna na tatana loyi a rhandziwa hi ndyangu wa yena. One thing that I know that Raila stood for and he keep on repeating is that we need peace in our nation, we need peace in our homes. And peace will not survive in a situation, in a chaotic situation. For that reason, I appeal, today I appeal, let us mourn Raila in peace. I watched him at his best. I watched him fall and rise again, each time with grace, forgiveness and hope. Utala vale Kenya va hlengeletane eStadium xa rixaka xa Nyayo ku ya xixima ro hetelela khale ka murhangeri. Hi Ravumune mavuti ya vuhlayiseki ma balasele ti-tear gas leswaku va hangalasa ntshungu lowu a wu hlengeletanile ku ta vona ntsumbu wa Odinga. With all the contribution that Raila Odinga has given to this country, I think he deserves my presence here. And we will still make sure his legacy lives on, and to our children as well, we will make sure this mighty person is never forgotten. Odinga utalahliwa hi sonto. Malang ta mahungu ya SABC kasi tlhela ta hungu leri nga rhanga holobye maphorisa Senzo Mchunu loyi a nga nyikiwa leave yo hlawuleka hi president u byele ntshamo wa parliament leswaku a swi twisisa kahle a psutsuleni le mihleketweni loko a tsala papila ro lerisa leswaku xipano xa maphorisa xi lona dlawa ka n'wapolitiki xi herisiwa. Mchunu u tlhela byela ntshamo leswaku president Ramaphosa u pfumelele na xiboho eka xiboho lexi. Ntengo dlawa ka vavasati vambirhi epurasini ra tinguluve ehandle ka Polokwane wu yisiwe ka wavunharhu lowu taka ekhoto ya le henhla ePolokwane. Magqweta mo hehliwa ku nga n'wini wa purasi Zakaria Oliver va kombelele ku nyikiwa nkarhi wo lulamisa xiviko xa vubaleseri bya xibalesa. Oliver na muhlokulobye va vuriwa ku va balesele no dlaya Maria Makgato na Khudzai Ndlovu kutani va lahlela mintsumbu ya vona exitayeni xa tinguluve. Nandzu ndziseriwe emahlweni ku yimela xiviko xa swikambelo swa xibalesa. Xiviko xi tsariwe hi gqweta ra muhehliwa. Swibalesa swimbirhi swo hlota swi tirhisiwe hi vusiku bya ku balasela. Xiviko xi languteriwe ku paluxa leswaku hi xihi xibalesa xi nga balasela Makgato na Ndlovu hambi ku ri Ncube loyi a nga vaviseka. It puts the state in an unfair advantage. Because if there is a ballistic report, I just sought an advice from my colleague, how many pages does that particular ballistic report contain? They informed me that it's about 13 pages. So the state does not have 13 pages ballistic report, which I have to study and understand. Gweta riseketela xiboho xa khoto. It's not been formally provided to the state for their consideration. Now, my lady, it would be not only unfair to my client but also to the trial as a whole and to the state if we are to proceed without that reports being properly considered by all parties. Tengo utayisa emahlweni ra vunharhu lowu taka. Here the case against both of you is postponed to the 22nd day of October, 22 October 2025. And that is for further hearing. You are both still remanded in custody, and Mr. Adrian Rudolph Divet, you are also warned for the 22nd day of October 2025. We are not going to start at 9 in the morning, but we are going to start at 12. Kutenga nandzu swi ta va hi siku leri fanaka vhiki leri taka naswona swi ta tlheriseriwa endzhaku nakambe ku ya eka hukuri.
Mfumo wa xifundzankulu xa Mpumalanga wu pfule hi vuntshwa xikolo xa Manyunyu xa Godide Secondary eRole Bushbuckridge. Xikolo xi nyikeriwe vaakatiko va ndhawu liya ximfumo hi Holobyenkulu wa Mpumalanga Mandla Ndlovu. Xikolo xintshwa xa 51 million wa tirhandi xi lavele machudeni maxangu yo dyondzela exikolweni xa Hlakala. Machudeni ava yo tsaka. Xikolo xa Godide a xi hlakarile xi mbizumuxiwe endzhaku ka loko vatswari va kombise ku vilela. Muako wuntshwa wu katsa science lab, computer lab na timbala ta mitlangu. Xikolo se xi na mphakelo wa mati. A nga na library a ku sunguleni mara sweswi va nga yaka sweswi hina ndhawu ku hi nga hlaya hi dyondza a ti different languages. Sweswi loko va nyika mitirho a titlilasini ya kota ku tela hi ta hlaya. Hi xikolo xa hina xa Nyuwani hi titwa hi tsakini ku xikolo xa hina xa khale a hi dyondza na swidulu a ku nga ri na mafastere a ku nga ri na ti-light tifeni minyangwa a hi dyondza ku vava a hi nga ri na tibuku ti-textbook ti arrive late ku ve van'wanyani va hina ti-syllabus hi hetini so hi titwa hi tsakini ku va hi ri na xikolo xa Nyuwani. Mfumo wu tshemba leswaku muako lowu wu ta antswisa xiyimo xa dyondzo. Namuntlha hi la a Role ku ta nyika xikolo xa Godide back ka community ya la Role. A swikolo swa ku fana na leswi a hi swi vona le madorobeni khale not la a Role. So ya tsaka ku vana va hela Role la va ta swi kota ku conducta ti-research va ta swi kota ku ya malab va endla ti-experiment ko kwala. So hi rhandza ku khensa ku va ta pfuneka ku ti-results ta vo ti improve la va hi byele ku target ya vola va ta swi kota ku va improve ka ti-results leti va ri na to last year. Xifundzankulu lexi xi kongome ku pasa ka vadyondzi va ka matriki va 2025 hi 90%. Mali ya kaya yi vevukile pimento na timali ta man'wana matiko. Nxavo wa dolara ra 1737, pondo 2325, euro 2026 kasi pula tiko akana na Botswana i 1 rand 20 cents. Minkawa ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $4,245 a ounce, platinum i $1,625 a ounce, kasi nxavo wa olimbisi $61.09 imphongolo rin'we.